فرماون تمثیل آدم پرسمے حبابس رند چھک زندہ گس آبس سی مے ہسا پرس حبابس تمثیل آدم امیک سر اگر ژے رند چھک گو ژٕ چھُکھ تصوفس سۭتۍ رند دٔپِتھ گو تصوفس سۭتۍ چھُکھا وابستگی تھاون اتھ منٛز چھیا ایفلیشن اتھ منٛز چھیا رجسٹریشن اتھ منٛز چھیا میچورٹی اتھ منٛز چھیا ایتھنٹکیشن اتھ منٛز چھیا اندراج تصوفس منٛز رند چھُکھ تیٚلہِ چھُکھ ژٕ رند مجرا تیٚلہِ چھُکھ ژٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اہلِ بیتن مجرا تیٚلہِ گژھ زندہ آبس سۭتۍ وجعلنا من الماء كل شيء حي ناظر آسن تم وچھان حال و احوال پنن مریدن ہن یہی کتھ باون علامہ بابدوی خاکی در مدح محبوب العالم باخبر باشد جہال مخلصان بحر بر زانکہ ظاہر باطن اشرا جملہ خشک و تر شدس بحر امداد مریدان زود حاضر میں شود صورت پاکیزہ شرجا کے مصور شدس مخلصان را صورت صحبت و موجب جمعیتس تائبان را بیعت و صد اسکندر شدس اوے اس محبوب العالم زیارت قبور کرن اولیاء کرامن ہن سرائل شریف زنشاہ صبن دربارس من لطیف الدین صٲب ریشی تور گژھن باقی اولیاء کرامن ہندن مراقدن پہ پانے گژھن بعض اوقات پابرہنا فیوز و برکات حاصل کرنے خاطر یتن سون سلطان کان ادا کرن آسہِ أسۍ چھِ تہندس ہر کُنہِ ادہس فدا شیر میٚژِ ہُنٛد لہذا میٚژِ ہُنٛد سر زون مولا علیَن ادٕ پیوس ناو ابو تراب گوٚو آدمیتس چھِ قدر کرٕنۍ یہ اَسہِ اسلام پیغام دِوان تُہۍ چھا توجہ اَسہِ کُن فی الحال چھُس بہٕ بربنائی تمثیل تُہۍ سۭتۍ کتھ کران اَسہِ تہِ آو لطافت تُہۍ چھِو بہتریٖن سوال کران الحمدللہ سوال کرن وولٕے گژھِ آسُن پۄختہٕ أتی چھِ لطافت یِوان کلام کرنس تذکر کرنس یہِ بنن سویٖٹ کنورسیشن پتہٕ بنن فروٹفل تہٕ امیُک فضل برکت پوشنٲیِن اَسہِ مولا کریٖم یہِ چھُ آسان سورُے امانت یس مےٚ دیُت یس مےٚ ہیوٚتُم تس تہِ اوس نہٕ پنُن لہذا چھُ یہِ سورُے امانتھٕے امانت امانتس چھِ رٲچھ کرٕنۍ بدل کتھ ونٕنۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پتہٕ ییٚلہِ یِم دمالمٕتۍ ٲسۍ سٲنِس آنگنس منٛز تہِ یِوان سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن آنگنن منٛز ٲسۍ گژھان پنُن ٹوٹھ والدِ محترم ٲسۍ اَسہِ تِمن ٲسۍ آسان دستار مقدس بٔریٖد جمع تِمن اوس آسان تِمن زٕ باقٕے چیٖز مےٚ ٲسۍ فرماوان اَتہِ أنِو یہِ دستار مقدس تہٕ یہِ دِمو یِمن متٮ۪ن بہٕ اوسُس عرض کران حضرت یِمن کتھ کیُتھ چھُ فرماوان ٲسۍ ییٚلہِ یِم نصیٖبی غازی سٕنٛدِس صحنہِ پاکس منٛز اَژن گۄڈنِچہِ ڈیڈِ دِن دِوان فشانہ سۄ کرن گۄڈنِچ ڈیٖڈ صاف میانہِ دستار سۭتۍ یہ اوس عقیدت بابا نصیٖبی دیٖنِ غازی صٲبُن